Dobar dan. Današnji video govori nam o multimediji i donekle pravljenje prezentacije u PowerPointu. Šta je to medij? Prvo da vidimo. Medij predstavlja sredstvo i način prenošenja podataka i informacija. Mediji mogu biti elektronski i printani mediji. Printani mediji su novine, časopisi, telegraf, telegram, pisma, saopštenja, obavještenja itd. Dok elektronski mediji mogu biti TV predajnici i prijemnici, radio, svjetlosne reklame, e-mail itd. U kakvom obliku mogu biti mediji? Tekstualnom, slikovnom, zvučnom, u obliku videa, animacije itd. Sada dolazimo do onoga da vidimo šta je to multimedija. Multimedija je spoj dva ili više oblika medija u jednu cjelinu. I takva ta cjelina naziva se multimedija. Kako možemo napraviti multimediju? Multimediju možemo napraviti u svakom uređaju, svakom programu, svakoj aplikaciji koja uključuje najmanje dva oblika medija. Sada ćemo vidjeti nekoliko primjera toga. Na primjer, fotoaparat. Sa fotoaparatom možemo napraviti sliku i tekst. Tako, da nam piše datum kada je slika napravljena. Ili video i tekst, opet video i datum ili neki uvodni dio, objašnjenje, pojašnjenje itd. U Word, mnogi kažu da se ne može u Wordu napraviti multimedija. Može. Možemo uključiti tekst i sliku. Jel' tako? I odmah smo spojili dva medija, a kaže da je multimedija spoj dva ili više medija u jednu cjelinu. PowerPoint, gdje možemo uključiti tekst, zvuk, sliku, video, animaciju i sve one predstavnike medija. Čak PowerPoint prezentaciju možemo snimiti u video da dobijemo pravu multimediju. Paint također može uključiti sliku, tekst, animaciju u 3D Paintu, te animacije savršeno idu i lijepo se mogu napraviti. Evo jedan primjer multimedija pomoću fotoaparata. Imamo sliku sa datumom kada je ta slika napravljena. Ovo je multimedija u Wordu urađena. Imamo ovdje dio teksta, također ovdje imamo dio teksta, ali zato imamo i sliku. Spojili smo sliku i tekst i dobili jednu multimediju. Sada ćemo nekoliko stvari objasniti o multimediji, odnosno o prezentaciji. Šta je to dobra prezentacija? Kako izabrati dobar dizajn i uskladiti ga sa temom prezentacije? Koliko teksta treba sadržati jedan slajd? Kako održati pažnju publike? To je ono najvažnije. Jer ako smo na prezentaciji nečega i ako su slajdovi toliko dosadni, odnosno toliko natrpani svega i svačega, publika se trudi da to pročita što se tiče slajdova i nikako se ne trudi da sluša predavača koji izlaže određeno predavanje. Tema mora biti zanimljiva, jel' tako? Treba biti usklađena tema i dizajn. Dobar omjer slika, grafikona i analiza i animacija. Slajdovi opisuju konkretne stvari o kojima se radi i da tekst mora biti jasan, kratak i da se može na jednom slajdu pročitati do 30 sekundi. Zanimljiva tema. Da bi neko nas slušao, moramo ili dobro poznavati temu ili napraviti show od toga. Uskladiti temu sa dizajnom. Sada ću napraviti jedan primjer. Evo vidite, loš dizajn. Priča o ljetu, o dječjim radostima, a postavljene neke kapice vode. Ova bi tema više odgovarala zaštiti vode, jel' tako?
pozadinska tema. Dalje, usklađivanje teme i dizajna, to smo sad rekli, jel tako? Dobar omjer slika i grafikona i animacija. Ako je ozbiljna tema i ako je publika ozbiljna, sva publika je ozbiljna, nego kažem starije dobi, onda ako stavimo previše animacija, to njima bude dosadno. Dok recimo djeca više vole te animacije i oni se više dive tim animacijama nego konkretnim stvarima. Slike i grafikoni također moraju biti usklađeni sa datom temom. Znači, ako tekst koji je na slajdu ukratko opisuje sliku, to je dobra priča. Dalje, broj slika maksimalno do 3 slike. Zašto? Da bi bilo pregledno i da bi bilo jasno viđeno. Dalje, slajdovi koji opisuju konkretne stvari o kojima se radi. Tekst jasan, lako čitljiv, ne ponavlja se tekst ili dijelovi teksta. Znači, lako čitljiv. Ako mi na ovom slajdu napravimo 500 riječi, ta slova će biti skroz mala, minimalna. I onog momenta kad budemo izlagali to publici, publika će se truditi da to pročita, a ne da nas sluša. Prilikom izlaganja, vašu priču treba da prati tekst. Tekst najbolje da su to teze neke, jel tako, koje nam pomažu da se podsjetimo o čemu trebamo pričati. Publika treba da sluša vas, a ne da pokušava pročitati tekst. Opet se vraćamo na pretrpani tekst i da tekst koji se nalazi na jednom slajdu mora biti što kraći i da se što brže može pročitati. Da ne bi naša publika gledala tekst umjesto u nas. Doviđenja i prijatno.